Zo pomocu Privrednej komory Vojvodiny u Bačincoch otrimana centralna programa 8. privredno-turističnej manifestaciji Srimski poludzenok Čobanski. Була краще naštivena vece jak po toti roki, otrimani výstavy statku, ukrasnej živini, holuboch i zajacoch, sportski zmaganja za chlopov i ženi, zmaganje u varenju ovčoho paprigašu, kulturno-zabavna programa i výstava robotov Združenja ženov zo Srimu. Člani kulturno-prosvitnog društva Đura Kiš včera uspješno nastupili na festivalu Mikloševske ljeto na Dnju ruske pisnji i mladša špivacka grupa odšpivala 3 pisnje. Dogovoreni i drugi na ihodzaci aktivnosti društvoh, zošidu i domašnjih, a Mikloševčanje povolani i nadzešati jubilarni festival Melodiji Ruskog dvora na sobotu 2. septembra. Anješka na uspenje presvjatej Bogorodici Veljku Matku Božu u Bikiću Kirbaj. Na svjatočnim kirbajskim bogosluženju bilo krasne číslo domašnjih i velike číslo hosoh, a službu Božu služili dvome parohove, otec Darko Radzo z Bačincoh i domašnji paroh Vladimir Edelinski Mikolka. Apostol čital Dejan Bobalj. U popoladnjovih hodzinoh otrimane udatne fotbalske kup zmaganje domašnjih i šiljanske jednoty. Nješka na Veljku Matku Božu, Kirbaj i u Kocure, a to bola krasna nahoda za otveranje peršej manifestaciji Bačka malina, ktorú organizovalo Kocurske združenje Bački malinare. Manifestaciju otvoril predsjedatelj opštini Verbas Milan Glušac, a po konjec manifestaciji še občekuje i naščiva Milorada Maliča zo Pokrajinskog sekretarijatu za poljoprivredu. Na štandu vyloženi produkti zo malinoh, a predstaveliše i rižni podprijemstva zo opremu za zaljevanje, prikarmu i kopanje studnjoh.